Do'stlar, Qirg'iziston terma jamoasi mana bu kubokni bugun O'zbekiston terma jamoasidan yutib oldi va biz hozir ularning jamoasi bilan birgalikdamiz. Bu yerda menejerlar, trenerlar va jangchilar bor. Emotsiyalar qanaqa bo'ldi? Birinchi menejerdan boshlaymiz. Emotsiyalarni aytib bo'lmaydi. Chotki. Balдар dayırlık жақсы qilgan ekan, buyursa mına. Urduq, aldık. Qirg'izistonga qaytib o'tamiz. Barыңыздарga rahmat. O'zbekiston, Qirg'iziston do'stligi shunday bo'lib jura bersin. Ligaga rahmat, uyushtiruvchilarga, Jasur aka, Timur, Bekzat aka, barыңыздарga rahmat. Kubokni uzoqdan ko'tarib kelgan terdevam ketdik. Buyursa bardıq жақсы. Rahmat O'zbekiston. Boy жақсы bo'ldi. Бұл балдарды даярдаган биздин главный тренер Арслан агай, агайыбыз болот. Ушул агайдын менети менен болду бүт нерсечи. Assalomu alaykum barыңыздарга. Чоң рахмат ушундай тосуп, ушундай уюштуруп бергениңерге, ушундай мелдешти. Кыргызстан, Өзбекстан дайыма достукта келет. Ушул менет кылып, ушул кубокту жеңип алдык. Эми сүйүнүч менен мектебибизге кайтып баратабыз. Чоң рахмат барыңыздарга. Настроение өтө жакшы, жогорку деңгээлде. Баары сонун, баары жакшы. Буюрса жеңдик, кубокты алдык, главный. Кубок менен кайтып атабыз. Qirg'iziston! Alloh!